Hi everyone. Experience mayam bahan bamakta da ZKGS Manipur na taram noksari. Mayam su hana sigi information se khangam basu yare do khang da basu mayam am yorong gani ka. Do khang basing chu among hana yengmin na si kamain tawbuno haibado. Koi IB ACIO gi recruitment 2025 ki short notice out oikre ka. Adoki hariba ACIO haibadi Assistant Central Intelligence Officer na habni ko. Masigi IB ACIO gi through sidani akona khoi inoga intelligence officer go oidu ado hantak live si yamna bumper oiba adumba yamba vacancies amni ko IBACIO gi oina that is 3717 vacancies. It is bumper vacancies ne na haijagi aduna masigi khudong chabse mangan gumsi aduga masigi video sida masigi IBACIO habse mahaki recruitment process sida salary kayam kamai tawbuno aduga mahaki selection process na kamai tawbuno the eligibility criteria amasung previous year the vacancy ga loinana previous year the cut off kayam laikhibagi ka habdo havetang 2024 gi oina ko charakpa ma oina khangminasi aduga sumba maru oiba important information kya ase mayam ga khangminana bagi tanja ma longminasi haina aina masigi video se samjarapni aduna yengminarsi khogi IB gi recruitment 2025 masti akhoi Ministry of Home Affairs ki makha da lakpani ka masi short notice release tawkrabni 3717 vacancies ni athoi khoi short notice release tawkiba date che 14 of July 2025 to release tawkre ka daga online application hoba ya baste 19 July 2025 tagi online application hoba ya rani ka khoi coming 19 sidagi aduga last date na kam kanda last date to apply se kam kanda oidino haiba matam 10 August 2025 the last date ogani aduga makhoi gi examination date se to be announced to lady ko jibo ki high dari ko aduna makhata abda kari kamai to na yeng na se khoi conducting authority aina saje kre Ministry of Home Affairs na conduct to godubuni aduga post name ACIO that is Assistant Central Intelligence Officer and vacancies jamna bumper or vacancies ni 3717 vacancies application mode online ni aduga maki selection process tier 1 the objective lagani tier 2 the descriptive lagani aduga interview lagani ka na ko gi maki salary si yam amazing oi badum package samani ko 44900 gi horokan maki basic si da ko gi ahen musudum yorokini aduga 1,42,400 level 7 pay matrix oidini ka official website na misa.gov.in ni ka yam so don't understand the warning na ilojage je pakhang gini ka aduga next one na si maki category wise vacancy ka je ki anta ki 2025 ki oina ingmina si unreserved ki oina kya laibage 1537 vacancies lai OBC gi na kya no 946 ni aduga SC gi na kya no 566 ni aduga ST gi na kya no 226 ni aduga EWS gi na kya no 442 ni ka so si pula punsila kanda 3717 uji phokki on tentative vacancies lai bise ka so aduna masi yamna bumper oiba yamna vacancies ni ko mamang se singa yengaruba matam aduna mayam si khudong sab se mangan bigano ko next one yung nurse maki eligibility criteria se kamai tawbuno habi educational qualification na kya kamai tawbuno sini bachelor's degree in any discipline obi ai ko from a recognized university ma graduate loy boy target dom apply to be yare but karino desirable or say basic computer knowledge desirable or na high ko computer gi maram da khara khang target dom apply to be yara gani ka daga next age limit count of age of kya hai na hai 10/08/2025 tagi pa ba hodini ko aduna minimum sta 18 years aduga maximum sta 27 years but no man khanga dobdi age relaxation like ko SC ST OBC gi oina OBC gi oina 3 years relaxation like aduga SC ST gi oina 5 years relaxation like dom atai gi su dom relaxation like ko meritorious sport persons specified in para 1 ko makoi gi si PDP da specified to ba tare meritorious sport person gi oina 5 years relaxation ga leidina ko adai widows divorced women judicially separated from their husband and not remarried amuk lohongdriba oitaragadi akoi 35 years unreserved ki oina SC ST gi oina 40 years book apply to be yai hain masigi notification short notifications in hari next one yengina si how to apply habisini ko how to apply the khangye masi akhoi ngasai chaijakre online oigani online registration daroga mokoi website that is misa.gov.in or natragana www.ncs.gov.in dagi apply to bayagani in hari ko moi Ministry of Home Affairs ki ka daga masi application operational or kado se 19 dagi horokanda 1907/2025 dagi horokanda mathang thagi
August thagi 10 2025 fo masi last date oidini ko sigi manung sida apply to bihoro bumper vacancies ni ko next akhoi gi yengminar si ma ki application fees se all candidate khuding ma ki oina lupa songa yankhai oigani ko aduga male candidates ta unreserved EWS and OBC gi oina kya satuk yankhai oidini ko kamain to buno habdi yengminar si ko all SC and ST candidates female candidates amasung those ex servicemen who are eligible for reservation ki damakti eligible or by SC ST female amasung ex servicemen gi oina di masigi mokhi gi examination fee lupa sama se exempted to low ko adubu makhoi lupa recruitment processing charge lupa kaya ti ga dongme ba chonga ngai ti ga dongme ba aduga male candidates UR EWS and OBC gi oina di masigi sama se hapchila kanda lupa kaya ti dine ba chatruk yang khai ti dine ba Gyan taramani lawjaraga next tong yengminarsi mokhogi selection process of hijackre tier 1 da objective test laigani 100 marks ki tier 2 descriptive laigani do 50 marks ki tier 3 interview ni 100 marks ki next ta akhoi yengasi ko the tier 1 ki objective type to kamai to buno habdo koi subjects the number of questions total marks time duration pide current affairs the question kun noigani mark na kun noigani general studies the question kun noigani marks kun noigani daga numerical aptitude question kun oigani marks kun oigani daga reasoning and logical aptitude question kun oigani mark kun oigani daga english ta question kun oigani mark kun oigani sumain togna total question 100 question total mark 100 marks oigani daga duration 1 hour oigani daga mayam na nising gadobdi hida 1/4 of the negative marking laigani ko negative marking laigani tier 2 da mo yengminasi tier 2 gi descriptive se kamai to bono habla essay writing ma kuntra laigani ka daga english comparison amasung precise writing ma kun laigani daga total ma kyano yankhai gi orakani daga masi 1 hour oigani ma ki duration che ka negative marking matang da hida di descriptive paper 2 gi tier 2 gi oina di lai koi pandre ka next song yengminarsi category wise ko akhoi gi si 2024 gi haitare cut off ni ka 2024 ki cut off ni hida period se ma ki vacancy se 2024 da around 995 vacancies like ni me am tang check to bi ko it is exactly I data su check to tre ko ni sing bodo ado 995 vacancies like ni aduga muk hadak live 2025 ki vacancies na kaya no haba matam da me am ne khangamani that is akhoi 3717 CD kya no yam hengal e ko vacancies in ta triples and hengal e ko 1:4 gi style dani ko hengal e sa aduna myam sigi khudong sa se lobby ho ko vacancies yam yama abuni na ko cut off su dum nemak paise si high chance ne cut off nemak ko gi chance yam tin high oine laye ba ko aduna category wise vacancy category wise cut off yeng mina si tier 1 ko out of 100 the tier 2 out of 100 ni ko unreserved ki oine tier 1 65 oi ki ko mo ko cut off se the tier 2 the only 30 mark phang qualify the more ne the interview process out din ko si lo tier 1 and tier 2 lo mutung interview to ni ko interview da 100 mark ni leidu se ko aduga merit list thok tu ni ko adugi de khoi tier 1 tier 2 gi cut off katane khoni de yeng se aduga OBC gi da 60 marks o ki ma ki tier 1 gi cut off aduga tier 2 gi na only 25 o ki aduga SC gi na 50 marks o ki tier 1 gi cut off and tier 2 da na 20 marks o ki aduga ST gi na tier 1 da 50 marks aduga tier 2 da 20 marks o ki smain to da na no ma khoi gi cut off se sidagi su hena nemak pa yabagi chance lai but adubu akoi exactly haibadi akoi ngamde kari gino har mutam do competition is very high ko competition yam high way anta ki 2024 gi CGL gi case to me am thingna mani CGL gi case ka mai to ke vacancy double way but cut off to 2023 gi cut off to the less oira kadra haraga kadaba cut off high way ki cut off yam high way ki aduna yam competition hojik yam high way ne rabu matam ni aduna guideline lo fam thokte adubu sigi khudong sabase masigi bumper vacancy gi khudong sabase mayam longmina si hana haijari aduga mayam da su best of luck haina haijara kanda GKGS manipur no mayam bo mo hana thagat pongdok sari matang sida masigi video se losin jarage mayam bo mo hana thagat pongdok sari thank you mayam